بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدم الله من سلسلة मेरी अरबन में वाह दक्कनी में सिलसिला में हतावी सना फिला वाला बेहद मेरी अरबन में वाह दक्कानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरबन में नामे दुगा रूही वडिगिंग एला रुस्वा वडिगिंग बा आमले अरबन में ना पूरे हालतुगा එකලාංග රුස්සවම හැමෙන් අලගොම්මන දෙවිච්චකම ගවා නම ඒ حالතුක අලගොම්ම අමල් කුරන් ජේන ගොතා බේවත ඉතාංග අලගොම්ම වාහදකනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ඉන්සාන දෙවා එම්මෙ බොඩු නියමතකි එකලාංග රුහි වඩිගතුන් ඒ අලාග් මච්ච දෙවෝ එකලාංග රුස්සවා වඩිගෙම්පාව අලෙක්කමුග අලකු ලැබු එම්බෙගෙන් ස්වර්ගයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා දෙවා එම්මෙ බොඩු නියමත කිවස් එකලාංග රුස්වා වඩිගෙම්වා එකලාංග අලතකුන්නා මෙදුග ස්වර්ගයේ අහලුවරෙන් මෙදුග එලාහු රුස්වා වඩිගතු අදි ඒ රුස්වා වඩිගතුමුගේ सिफा इबाबन लिब्म फौगा एगे वही दुस्सा वडिगतमुगा एमे शामिल करे मफौगा दिन दोहा को सेमे नामे दुगे इला कोफा वडिनुगत एम बेगेन स्वर्गे गावलवरिन स्वर्ग वद्दवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबेमी हुन्ना बस्वाही कुरबाने कलांगे जात फुल एबेमी हुन्ना दक्कवाने अदि एकलांगे देवी नियमित मतिन खुद स्वर्गे गावलवरिन अमिल्ले इतराफुए एकलांगे हजरतुगे नियमित वाग दन्नवान एबेमु दन्नवान अलमन वे रब्बे बेइलाहु अलमन्न एब्बस इंसानक दिब्बा पनवाफद बोडवेगिन वा नियमित इबरस कलांगे अलमन्न वनी दिब्बा ऐदु अल्लाह सुब्हानहु व तआला स्वर्गे गावलवरिन वही कुर्बाने एमियों के सिफा पुरानी स्वर्गे एमियों ने दिव्वा पावा काबो तकिच्चा उफावरी कमा हिफ्फसे कमा स्वर्गे एमियों ने फेरो नियमित ए एम्मे बोडो नियमित कम का एबामियों मितांगे सिफा पुरानी ऐन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बानी एवरे मा बोडो नियमित तिमंग इलाहो तिबामियों नक तैयार कुर्बा तिमंग इलाहो तिबामियों न एवरे बा मा बोडो नियमित दिव्वाउशी ऐदो स्वर्गे गावलवरिन दन्नवाने कोबाह एव्वर बोडु नियमत नरकन सलाम करवा स्वर्गे लब्बवा स्वर्गेग एमीहुंगे नफ्सु एकमक एदुं वेरिवान एम्मेहा नियमत के अल्लाह लब्वा एमीहुन्नक स्वर्गे गावलनक नुइस्ने एव्वर बोडु नियमत दिन एं कमे ओन्नाने कमक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बोडु नियमत गुतुग वही कुर्बानी बयान कुर्बानी रिदा यतिमंग इलाह वरुस्सव तेबे में हुन नकी अर्थकुं गितरे एबे का मेदु अतिमंग इलाह लोबे वडिगन्ना एबे का मेदु अतिमंग इलाह वरुस्सव ओय बयक्कमुग लेब्बुं ए एब बोड नियमत ए नियमत का असर ओय पेन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला वरुस्सव इलाह वरिदा हब्बु फा बयक्कमुग एबे लेब्बुं अदि एफोगा फला अस्खतु अलैकुम बअदहु अबदा दुहा कुस एफोगा दिन ठीक तेरे एब्बस मिया का मेदुगा तिमंग एला नोरुन तेरे ओडी नुगन्नो आवश एम बिमा एकलांगे लोबो डिगंबा आळुंगे गोदुगा एमिउ खियार करवंग एमिउ नमेदुगा रुस्सवा ओडिगतुं एई एम्मे बोड नियमत एई एकलांगे आमेदुगा आळतकुम मेस एम्मे बोड हिंगम जेने नियमतकी अलक नि अला यामेदुगा अल्लाह रुहि वडिगम
algon mitang mere bahada keni swarge ek Allah da embar nimata ki kalang rohi wadiga to libon kam ga vehinduga duniye ga algon me alaka meduga ekalang ruswa wadigen wa amale ala kuram gos e rohi wadiga tun ene hasil kurumuge magu ene tanos vechikam ga wanama den ena kanta kuran jeheni kinet Allah ena muamala kuran jeheni kinet mege nukta hai ki Allah ruswa wadigen wa amale ene kurumaki eha udaw kamenno Allah rewadigen wa amale ene kurumaki udaw kamen adi amalek ge zariya en ekalam ruswa wadigatun amalakum hasilumaki ves eha udaw kamenno ennames undagu kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ruswa wadigatun libma fawwa amalek ge zariya en rewadigen wa amale ene kuruma fawwa e amalaka amedu e alaka ameduga e amalek ge sobun Allah rewadigatuma fawwa ena e ruhiwadigatumuga sifa dibigemba alegge gotuga maru ediu e niyumata ena rakka teriu ema Allah ruhiwadigatum hoduma ruhiwadigatumuga amalen ena kurma ruhiwadigemba alegge gotuga ruhiwadigemba amaluga matiga demi huruma ai tafatu dekam algon menna warak gina parak algon fasawt namaz kuri Allah lobodiganna amalek ekam kita miyunnatto amaluga marwon den demi horweni algon men tedubum wahaga dekkima algon men sunne namaz kurima sadaga kurima Allah lobadi gannawa amalekke bay amalakum algon men Allah dharmaya sawab de wehenna mes e lobadi ganwa amaluga marwejjom daan den egotuga demi horun ei emme undago kamak em algon men Allah ge tawfiq ei algon men hewa malkurum fursat demak embima ifada halatuga e fursat Allah devvima algon mege beje e fursatuge beenum emme hewbatuga ifagen emme fahuwaguta daanden Allah ruswa wadigemba alai gotuga demi hurumuge azumu kandala ei hagigatuga ekala gure wadigemba amale kuravicchikam gawanama e amala algon men shukura yumuge maane e waram muhimmukamen ei Allah ruswa wadigemba alege gotuga eenage duniyege hayat wejpuru ifada halatka miya gossikam gawanama ei duniyega algon men ufa kuranje halat lobe izzete ahum algon men terega aammuko misalaka kihinenge alakan Allah rewardigem faawakam kihinenge Allah subhanahu wa ta'ala alaka kofa wadigem faawakam mi hisab algon men duniyevi gotun jaha oleni duniye gutun ja hisabake ene ki wara musse tarawas mihekam gawanama nuniya mena bod musibat jeevotta wara aada khilaf godaga ena e musibata gun salam me vejji algum wargine fara qur'an ena ki Allah lobadi gannawa aleke nem begenne eha tarawas kangene lipfawati nuniya ena e musibata gun eha basehange salam kurfi algon menge mizam mi kulwani volumes duniye ge ene ma rangala gagge ba bashafe algon burani Allah ena russa wadiganwani ei hagigi mizan kam gawanama nabiya sallallahu alaihi wasallam ei Allah emme boda low wadiganna alake ekay pana duniye kocheto liboda duniyege mizan ei Allah taala hadratuga emiha kamade low wadigannawa mizan kam gawanama ei hagigi kam gawanama nabiya sallallahu alaihi wasallam Allah ge mitura ilahu khalil algon men divehin mikiya kala saanti gandege matiga rono endu algon me honne joli gata honna kala haru ecchi matiga avhar fro lappo nodu peseke dekfanu ga hashikologa liya ala honne e ecchi ga asar hore ke maashkolom fen madu godedi ganu e ke fanu aya veit purabi adi kobado ben assa bekalunge manzar feni wadagen tampale aramu madu ecche hoddawa devvam be dennevi ma sekale paane kama huddenu def nabi sallallahu alaihi wasallam ambe kamal riwa qurafani timam menna yamurru alayna al-hilal summa al-hilal timam menna tin hadu dawrwegen demane tim masdu dawro munde nabi sallallahu alaihi wasallam ge ebbes amikamele geega alifan donu kure kadura fena parikuluwa
bandu ha awunu kan tahammal kurabak eka efana ki mudawari enno fasawari enno eka okei Allah emme lobodi ganno ala ehma duniyega miha ga fasa madu muda madu duniyega miha musibatu ga lebun ei faharagwas Allah taala hadratu ga miha ga makanata daraja umul kanele mizan enno Rasul beko nabi beko lamballa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya fal-anbiya nabi beko ei mistakun gitere musibat taka emme boda kurmatla jiwada ge befrona ekam kei Allah hadratu ga emme lokoitikam bodu ge walunu ema nuk danna mola waake ki duniyega insana heda kurunche hiddati kam noni insana duniya kurmatla je musibat noni dati halen ei farakabs Allah taala ka hadratuga ena ki rewadiga nuwa alaikutuga sifapura enakame none Allah lobe ganda wala faqire kutuga as duniyage heda kufan nabiy sallallahu alaihi wasallam ede pure padai ehm no lobe odiga tumuge mizanaki ekam suwala ki kobato ekalamge aladdeke lobe odiga no akamuge alamata ki kobato e alamat tay ki algun balala aruga heokan tattakam magufaive heokan tattak qura hibve heokan tattaga baawarum ga tawfiq libi heokan tattaga shawwarikan tiba giduga ufedi Allah haram kurabbe nuba nahi kurabbe kantattakun durwa rakkateri uma timage nafsuga ekamuga hibwaru libi egotuga timage hayan heda kurumuga azumuga abadus maseke qura hibumaki Allah subhanahu wa ta'ala tibadeke logo diganno akamuga alamat heokamuga heokomme kamakan ena gihituga shawwarika mufati heokomme kamakan ena avassaragat heokomme maqamakan heokomme adakan heokomme taakan heokomme amalaka ekamegga Allahu ge lobu odigatun libe hama komme amalaka komme baaka ena shawwarive ekamegga Allahu rehwadigatun nuwa hama komme kamaka ena durwe rakkatiriwa beenuve ekamagena mase kore bejja egotuga demi hormaga azum ondakamaga wanama ei alaka meduga Allah subhanahu wa ta'ala lobo diganna akamaga alamat ehme lobe dizitera hon algomenna wara faseha hisabe janjeni ei tima heokan tataga lobiko Allah niyafala lobike kalange kandewlu bikomme kamaka lobiko egotuga demi hormaga shaw demi hormaga azum faseha masekke fasehave nubakan tattakon durumuge magu fasiheve tanosse shauku tibage edo gonnakam wanama ei Allah subhanahu wa ta'ala tibadeke lobode ganna akamuge alamat algonme ebesmihe ka buna kan nukerene algon deke nuna haran deke Allah lobode ganna ek em buna kan nukenu gesei basharat ei ufarikam khabare algon men efadain kantata dakam wana etames kame ahe ko danna je ei algon menge hituga ebbeska e tawfiq Allah debwa faati ebbeska la bodaveri kame kibureri kame neti මේ වරම් මොෙම් නුක්තයි බයි මියුන ෆර්දු ෆස්තමාද රක්කාතිරිවේ හේවකන්තත් එහෙම් ආම්මක මිස්තකුන්න කුරා වරපුරේ කුරා කුංගොලේ වරපුරේ තංකොල ගිනා කුරේකම ෆෙන්නෙරුග ඒන උනනි තංකොල මතිය සිනගාව තංකොල සයිස් බෝඩර් එනක දරයි තංකොල මතේරි පේන හීවා කාලා තිමන්නේ කීයද ආදාගේ ඉන්සානුම් පද මෙහෙ නෝනේ ආමුන්න එද්දරජාගේ මෙහෙ නෝනේ තිමන්නේ එම ඒනගේ අමිල්ල බොඩාවරිකම කිබුරරිකම අමිල්ල නෆ්ස ගොරෝර් එබ වදේ බයිෆාර හේවකන්තත කුරේ පෙෂිම් එම හේවකන්තත කුරම තෞෆීක් දෙවීමා ඒ අල්ලාහ් දෙවවා කමෙක්කන් ගබූල් කොක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ ෆضل ඒ මතිවරික නිස්පෙක්කොන් ඒ හැමකේ ඉලාහ් දෙවවා පෙක්කනග තිමන්නක මොලකවගු තිමන්නක හේවකවකුන් තිමන්න කුරා හේවකන්තත සෞම තිමන්න හාසිල් කෆුරිකම නූකන් ඒ ගබූල් කුරන් jehene algon me nuniya wara kinfara ane muslim apunga macce tibage mekama mativerikam ekkamuga timayan hiwe tibaye ki boda veri kibure ekkamuga veginde bay mehun ule gotum hiwa kala e bay mehun ne odum khitabe fatik lifa difa abayke timanne mear metibi suwaruge kashore islam muslim ko mujtama terega ane muslim nameduga koda misko deke eba me onna ekereve eba me unge terege wakive tima menna ki waki
darajeka wasile Allah gurussew ma afusson lifawa baikkaman hiwe denti mihunna meduga kodamis koddeke e mihunna ki nikmeti baikkamu ga deke e hisaba miha kantadda fashafiya ei Allah subhanahu wa taala ene debbe hekom ga tawfiq ya meduga ena boda kibur rewani ehanatuga ena egotuga debe nura wene Allah subhanahu wa taala e amala meduga russa woni dugonno ehma kubatu mige aslu hagiyatu algon menge amalaka wanje negotek Allah subhanahu wa taala ekal tawfiq umna devwanama algomana namaz kurun tawfiq devwanama hegontaka lob kurun tawfiq devwanama ei fadlawanta verikan hama ekene Allah nisbe kurante Allah ei algomane e tawfiq debi farat ekanaga debi tawfiqakum namaz koima algona miskit annahi bani ekanaga debi tawfiqakum munkarat takan algon men higgo mun dahiduga ekamun algon manaweli ei hama eken Allah debik emi abadus Allah debbi kamekkan qabul ko ekomme wagutek gawas ekalange yamedo algon men muamala kura gotukun gendawa faanakam ge biru hiwegen egotuga algon men abadu e dakka terwegen tibekam wanam Allah subhanahu wa taala e niyumen algon taka lahatta adebba enme segment bodawe kiburwariwe ane miun nameduga kudamis ko deke en adam fashafiya be wara hita morikam algon me mujtama me fennan manzar wargine fara algon takwar dakka wa wargine fara algon menge ak hisaba algon men devuni ma algon men detin hatar hewkam kolle uni maden algon menge camera amas kurani hem farat taka dima emihun gehru nubakan taka emihun gori Allah taala hadratu ge emihun ge daraja emihun swargetto naraketto laani narakya pun hisabugetto ena bahattani kiha waregge bordene enege burto nunto fatam tima amille bisa timayaki Allah taala ge mizanuga kiha waregge mihetto ummatu bashkussa salaf salihun ge basfurta kaawun balala ruga ebe pulunge basno kaawun fennuri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu duniye gohunna wanikom suwaruge wannanakamuge sahha khabar debba pa bekale ekam nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale gfanunge zamanu ga alunu munafiqunge nanta hissa qurba fani Hudhayfa radhiyallahu ta'ala anhu em Hudhayfa gariya Umar gfan wadage badanname nabiya sallallahu alaihi wasallam munafiqunge nanta bayan kottebir egiterega timange wahaka hadis kurbehi radiyallahu anhu ei ebe kolum birfuluge mada ganno ebe fulunge basfulu hori qiyamatu mistaku mahshar kurabba famedu suwaruge dam hori emme miyege monjes timanna ummid kurame miye timanna waane goma ummid kuram suwaruge dam hori emme miyege monjes timanna ummid kurame emiyege timanna owa adi miyadus narake dam hori emme miyege enge una semiyege timanna vedana timanna birugane والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في القرآن الله سبحانه وتعالى وحي القرآن في آية إبامهن كي إبامهن الله تبتكتن هيذكر مفوقا إبامهن هيتوغا بيروتك ما خشوع الترك الله من عائشة ظنها سؤال قربي نبي صلى الله عليه وسلم أريوغا إميهن بيروغرنني إميهن كي وقنكم نباكت تتكف أميهن بما هي وقنكم زينكم بكال فاحش كنت أراغتي ما يبيرو هي إميهن غنني حديث كو لا يا بنت الصديق ඒ සිද්ධියකගේ තරිකමලුන්නේ පාරක සේන නුනේ එනකම ගෙවම මොනකි නමාදුකෝ රෝදහිපා හේවමරතක ගෑස් ඉරුග එබෑම කිබෑගෙන් අමල කබූල් නුකරේ දාන තිබිරු ගොන්න මේ ඒ ගිරක් එහෙම අලගොන් මේ නස්ක හගීගතුග අලගොන් මේ අමලුතන් අල්ලාහ් කබූල් කරබ්වා නුකරබ්වා පානකමගේ බිරු ගොන්න ඒ ඉහ්සාස් අවමන කරේ නම අලගොන් මෙන්න මස්ගූල් නුවාන එහෙම මෙහෙව ගන්නතක් ei යාමත අවමන සුවාල් නුකරේ algon men kambodo gonnani algon men kula namaden otto kabul nukura bat adi algon men ehemme unna medu akura muamalat takun ekkala kabul kurunu kantave semuna den jeedane ebiru onna ema nukta ki allah ge fadlu antarika nisbekko e heyogotuga algon men demi hurumattaka ekalaange de biniyumat ekkan kabul ko
algon men amal ta qabul nukura faarte ebir onnan jene faragga bas algon men he amal kurwe ti kamamedu ane mihun namedu ga bodave kiburwari ane mihuk macce tiba ki ma matiwari mihekkamu ga deki hin adaga nuwane aharigga Allah taala ge mizanuga tiba ge hituga ewa bodawarikama kiburukam sobun ewa dekkun tirikama go sobun tiba ki Allah ge mizanu ge bes miheka nuwada anekam ge ena ane muslima ka ena medu kudames kun itimiha faamataka aragenkam ga vesena ge hituga wa birwatikama ena hituga Allah rahmatak kura ummeed faragga Allah taala ge hadratuga ma hewkam ge mizanuga ma borechekam ga wa dosis asta ehme algon men warab boda disna samalu anje eniyumataki Allah debba echekun algon men qabul kuru hamek em balla wakil Quran Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafe surat al-hujurat 17 wanayat muslim ge terem bayago ebame islam vi kamattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam asmi kalagowani yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إبامهم كذلك فانا كلغوا ياس تمنى متى إسلام بجنة تمنى كي أمور هي تمنى كي رانغلو هي كذلك فانا كم بدأ آرام متى كذلك فانا إسلام بجنة تمنى كي رانغلو باين هي مي إكذلك فانا مكلغوا ني آرام متى إسلام بس بجنة كذلك فانا بوني يمنون عليك أن نسل قل لا تمنوا علي إسلام تبامهم تبام الإسلام كما مجد تبام كذا كمان قال نبوة بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان هذا كيت الله سبحانه وتعالى تبامهم مجد فضل أن تريبا دكتي إيه سوون تبامهم إيمان كنتي بإسلام كنتي هم إبلاغ شكر قراش ඒක මච්ච තිමන්නම මිතිවි මීහක පොද්දින් කමේ ගොතුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆාදාවාන කමේ ගොතුග මුස්ලිමුන්න ෆාදාවාන කමේ ගොතුග එනිස් පෙක්කොකුන් ඒ බොඩාවරි කමක අකිබර රකමක ඒ මීහුන්න ඒ මීහුගේ සිම දෙකම නූර රකම එහෙනකම ඒ කියනතු අල්ලාහ් එකලාංග ඊමාන තක්වාගේ නියමෙන් එකලාංග බරපොත් ඉස්ලාම් කම නියම ඊමාන් කම නියම අල්ලාහ් දෙපි මදින් කොබාතෝ එකමානේ Allah meni mata syukur kuras ei syukur kuran je kame ei ki algon men bodawe gen dakkan je wa ke no ei ki miyeka kodde kame no ei mi akura yo kama em namade kura unas rode ki unas sodagate kura unas e huriya acche gonkamet Allah ge tawfiq Allah ge fadlan tek eka wattaka syukur kuran me Allah ei rum Allah subhanahu wa ta'ala ena ki man qabul qurbani adi efada yawmaluga ena Allah subhanahu wa ta'ala لا تمام لو بدي زيد رهم algon men Allah subhanahu algon men terega ammako bodak mehu misnane me gunapane Allah subhanahu wa ta'ala ruswa bodigen amalek timayen timanne korwejjan den ki kore ko men eha bod ekam avisnambi astuga visnambi ekalaange kofa bodigandawa amalek korvidane ti ekamanuge visnambi lagod ekam visnanje ehnames kuring awan dennai fadin Allah subhanahu wa ta'ala rohwadi gannawa amal takkurwe darajen ena diyama den kuring samal nuwa warak ena samalu anje eki vegandu ei e daraja ga ena hurumattak Allah ta'ala ene matwari daraje debbima e daraja ga ena hurumattaka iturang adi samalu anje kuriga samal nuwa warak ei Allah ene ga makana dufulla wabiya hewkan tattaka power tawfiq dev fattabiya den ei samperigena warappoda samaluanje eina niyumata med muamalat kura gotakum e hekon tattaka lobi nukura zamane ya salakene daraja vetti danet eme e hisaba eina hewmal tak Allah tawfiq devapiyam den warappoda enaga basta goya enaga harakatto ge enaga niyatai maqsadto ge ena kura muamalatto warappoda samaluanje e darajain Allah subhanahu wa ta'ala eina dakkurabba pana kamuge birakta argina miho kurigaun denne fadin e darajain dakkurai fawan em Allah subhanahu wa ta'ala debana sabit kam ke Quran Allah ta'ala hi Quran yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala iman bahulwari dunya akhiratu gaves sabit bahuga iman kama taqwa ke kalam sabit kurbe me qiyam kabwaluga Allah ta'ala ya'muru fil malaikatu insana suwal kurum
ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka algon emna suwalo se benge suwalo ke jawab se benge ekam Allah sabit kan nudevya fem ka ko te suwalo ke jawab egadi ga deve Allah sabit kurabani ena ekala urussa wadike ba ale gotuga huruma samaluviyati duniya gaves okhra hayat gaves ekala ge insana sabit kur misala kauna bala mahi kauna dure misala ka balala mahi ga mihaga wazifa ge courier me miliben algo me wazifa gole ibare kauna tan gole fasiya mistene kanne ei duniya ikankama ke algo me ekko ula bunda kan wazifa courier ma ki meena ma aadage ma boda ganen ma boda kantaka samalnuwe waki maqamaka wakita gadaka ehem visnuwenne ena mamma kola mundat olani kon ena masay pura idarage waziru minister ene me debbi wazifa courier debba ena me gendi minister go office sida ministry bas minister ga ariuga emme gaatu masay pura mihek gotuga ena magam diga baadda miharu ena ge vishnu hunnane gota kuriga ena minister amadu vishnu hunnane gota tibekon ehsas pura kinen tabatu kuriga ena gane sikundiga ma boda minister ge schedule honna gote ena kibe wan ena gata wanna emma rangal wagote nikon emma rangal wagote ena rohe ekame nuru ekame ek miharu ena gituga ebe evor bod maqamen ene wuzara dinima ena abudus vishnu hunnani ekkala mansibe maqam dabvedane em abudus e maqam devvi miha hingama je goy ena gaatuga maqbul wane goy ena ruhena wagut nuruhena wagut ena deke lobi wane goy ena deke nuruhena kandata mitti miharu ena vetti ma boda samaluwan kuriga samalu kama nunge mihara ena bala ena ga tobiyeswe bala ena emme ruhe gaditase bala ena me shawguriya kandase ena me lobiya kandase bala ei mihara ena hori khas daraje ka makanataka wazir ufullo ape ei daraje age ena hurumattaka kurin ena ma boda samalnu aritakkamaka ena samalu anjechi Allah emme matwari misal to bari algomennaka Allah ka misal no jehnu sa agon vishnu ke ari kolle medennai oba disthira komi algon men duniya ke wazirun duniya ke insan algon men ka Allah subhanahu wa ta'ala ekalang fadl dirkama nematun ekalang tiba ufullwa ekalang uruswa wodigem waalekama gomugo fursa debbi ma kaako te fursa dukollan misalaka algon men gaatuga miye algon men nak khabaru miye duniye ka algon men tibba suwargen tibaya khas korepawa jaage kasora febak dibenawa ekamoke egotuga demettuma kiyene simma gama yagin algon men e binkolu e suwaruge elibe new men algon men durnu kar miken binkolu gwa algon men bay dirule kantaro bimbes me ar meri algon men sandojjar binkolu libra algon men donu kura ekamattaka horiya qurbane algon men de betmen tayya suwaruge binkolu suwaruge ganduwar elibe wa bonafiya algon men teren kaaguto eti du kollan algon ge moli dirigulun amas qur'ane algomna visneno amas quran e tankolo gelli daane ena ole goto ena purakama kena guna bahak adi gawat mekene suwarge ge binkolekwa algon men filal beshir dennevi emme bodu niyamata ki suwarge ge binkole none emme bodu niyamata ki suwarge ge algon men kaabay aram kura hss none emme bodu niyamata ki suwarge ge Allah ge russu algon men awtume Allah urewadigatum onnane amale onnane gote egotuga demehettene mage algomanna fenijikam gawanam e maqam Allah debbakumara kaakuto beenum wani e darajan ena dabwa algon maadage insanekke ofihuga baatta apne secretary ge maqam dabwan ena beenuwa em Allah subhanahu wa taala e debba niyomettaka ekala urussawga magu algoman tanos korwa piyam egotuga algon menge beje demi honna gerum Allah subhanahu wa taala algon menna urussa odigam ba kit Quran ga em furta algon me balal mahinga kuring is bayan di fadain Allah subhanahu wa taala urussa odigam ba alekke maqam e fursat tanawas muga mabu Allah tanawas korwa muga wanama kihinetto algon menge rakkatiru mattaka kon kandattaketto algon men amal Quran kihinetto algon men
amalu tabbatta en nukta awon danwala merek filawul awon kurkollani yad kurve madam arega awon men filalu baki bag kuriyda emme furtama kamaka awon men faaha kollen beenumani Allah subhanahu wa ta'ala kuriha kame kuriga Allah subhanahu wa ta'ala tibaya minbar kurabba fa minbara ekalang bedebbe niyamata ekalang debbe kuriha takechchaka kuriha kamaka edebbe enimme vi gotakan algon me hituga rohum otu mi algon waragena aduwa genos mige algon men tangol funko bisnali ma algon men negene farategge mihegge rohumuga algon men muraveni emihe ku rohe kuriha kamen ei aharenge rohum kamuga hadage adi emihe ko nurohe uriya kamenge yaharenge nurum kam gaada aharenge amille nafsu ge buri tafawta genames farade ge ruhum huriya halate go daga aran beenu vejjam aharenge nafsu ge huriya chin ahara dien qurban kor e farade ge ruhum ei aharan ruhe kantat kam gawanje e farade ge nurum ei aharan nurohe kantat kam gawanje em allah ge russum ekalange nimme ekalange algon men ruhum ek terege himene Allah sharu kure bihuriya kamaka algon men heoytun qabul koru misala kawon banama hinga algon men warak gina para algon men nafsu warak kannebba gabutan ade Allah subhanahu wa ta'ala e kannekkamu algon men otumak algon men timma ruhi wadi noganna abut algon men hituga maqsadaki Allah russai kommekamaka ruhunkamuga wanama algon mege nafsu ge eduma dekkolon algon men ikhtiyar qurani akkamaka allah russem ebbe algon men kolen tibba algon men majam koren sakarajjan tibba allah subhanahu wa ta'ala goalebwi ma insanu ge tere mi furereni debame allah russem ikhtiyar quramiya ena garum nun ikhtiyar qurani ena ge ebe maqsade ei allah go russel likfa ale gotuga demi urum ga vistu em bima hama goala enage nafsu ge horiya ka batta ene ijaba deni rabbu ge engewma e rabbu russa wadi gannawani e gotuga ijaba denu rabbu russa wadi gannawani waki amale waki wagutek ga kurma em jam enage nafsu ga adi ehim kamen e gotuga kuram uttas enage tuga maqsad ge boy allah go russel hodum kam gawati enage huriha edun take tabako fawani Allah guru sewma fussewma dimal em bi maalgon men Allah amedu garohum Allah subhanahu wa ta'ala nimme taka amedu garohum e furtam nukta ki me nukta ya adi tura algon mawdu dakku wa kya inshallah madamare magul namaz fo algon fialo baki ba kuriydan hada subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh